Ndabashoboze mbifuriza n'ikaze inshuti bakunzi b'amakuru iteganyagihe mwateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Tugiye kureba iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 16 ukwezi kwa Gicurasi uyu mwaka wa 2026. Ariko reka tutangire tureba uko ikirere ikiriho hirya no hino mu gihugu. Hirya no hino mu gihugu cyacu twaramukanye urunyurane rw'izuba n'ibicu. Izuba ryari ryiganje henshi mu turere tugize igihugu cyacu. Ibicu byagiye byiyongera gusa ntago ari henshi byatanze imvura, naho yabonetse ni mu duce tw'intara y'Iburengerazuba nko mu karere ka Rusizi cyane cyane mu majyepfo yako, ndetse no mu bice by'imisozi miremire mu turere twa Nyabihu ndetse n'igice gitoya cy'akarere ka Rubavu. Gusa iyo mvura yari nke. Handi hose mu gihugu twakomeje kugira urunyurane rw'izuba n'ibicu umunsi wose. Naho muri ijoro biteganyijwe ko tuza gukomeza kugira ibicu byiganje bidatanga imvura mu turere twose tw'igihugu. Ku munsi w'ejo rero biteganyijwe yuko tuzaramukana umuyaga uringaniye uzagenda wiyongera. Uzaba ufite umuvuduko hagati ya 3 na 6 mu isegonda hirya no hino mu turere tugize igihugu cyacu. Umuyaga uzajya wiyongera bitewe n'imiterere ya buri gace. Biteganyijwe ko kandi nta mvura tuzagira ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo mu turere twose tugize intara y'amajyepfo. Ubushyuhe bw'asi buteganyijwe muri iyo ntara buri hagati ya °C 14 ndetse na °C 17. Intara y'Uburengerazuba nayo biteganyijwe yuko tuzaramukana umucyo, aho tuzaba dufite ubushyuhe bw'asi buri hagati ya °C 12 ndetse na °C 17. °C 12 zizaboneka mu karere ka Nyabihu muri iyo ntara y'Uburengerazuba nyine, akaba ari naho bimaze kumenyerwa yuko tugira ubukonje buke ugereranyije n'ahandi mu gihugu. Naho mu ntara y'Amajyaruguru naho biteganyijwe ko tuzaramukana umucyo n'ubushyuhe bw'asi buri hagati ya °C 14 ndetse na °C 16. Intara y'Uburasirazuba nayo biteganyijwe yuko ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo mu turere twose tugize iyo ntara y'Uburasirazuba tuzaramukana umucyo n'ubushyuhe bw'asi buri hagati ya °C 16 ndetse na °C 17. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe yuko tuzaramukana urunyurane rw'izuba n'ibicu n'ubushyuhe buzagera ku gipimo cya °C 16 mu masaha, aho ni mu masaha ya mu gitondo. Reka tugane ku masaha y'igicamunsi. Mu ntara y'Amajyepfo biteganyijwe ko tuzakomeza kugira izuba rizaba ryiganje cyane. Ubushyuhe buzazamuka bugera hagati ya °C 25 ndetse na °C 27. Intara y'Uburengerazuba nayo mu turere twinshi biteganyijwe yuko tuzagira izuba gusa. Mu karere ka Nyabihu ndetse no mu karere ka Nyamasheke kimwe n'akarere ka Rusizi ho hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba aho ni mu masaha ya nyuma ya saa sita. Naho mu ntara y'Amajyaruguru naho mu karere ka Musanze niho hateganyijwe imvura, ahandi hazakomeza kugira urunyurane rw'izuba n'ibicu. Intara y'Iburasirazuba naho hateganyijwe urunyurane rw'izuba n'ibicu mu masaha ya nyuma ya saa sita. Ubushyuhe buzazamuka bugera hagati ya °C 23 na °C 29. °C 29 zizaboneka mu karere ka Nyagatare, akaba ariho hazamuka ubushyuhe bwinshi ugereranyije n'ahandi mu gihugu. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe yuko tuzakomeza kugira urunyurane rw'izuba n'ibicu ndetse n'ubushyuhe buzazamuka bukagera ku gipimo cya °C 28. Naho mu minsi 5 iri imbere uhereye ku munsi w'ejo nyine ukageza ku itariki ya 20 biteganyijwe ko tuzakomeza kugira ikirere kizarangwa cyane n'urunyurane rw'izuba n'ibicu nko ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi w'ejo bundi ku itariki 17. Gusa ku itariki ya 18, 19 ndetse n'itariki ya 20 biteganyijwe ko tuzagira imvura mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Reka ngane ku musozo mbabwira ko ku munsi w'ejo mu gitondo izuba biteganyijwe ko rizarasa ku isa 11:52 za mu gitondo rikarenga ku mugoroba ku isa 12 zuzuri. Mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira amakuru ya Meteo Rwanda ku mbuga zigiye zitandukanye za Meteo Rwanda. Mugire ibihe byiza.